busoga kyabasinga daleni Uganda etere mwakasente isaife simba tina baby nizali kwemba lero mpawire irobozi tuso okusima kwange yaiwe mwene kuba babo tuleze era abasoga tulikirala baba tusimye ekyongero ndeke muwane baba ni baba kyabasinga ziramu wakani ya baba waife kyabasinga bana baleyo baba ni baba kyabasinga gazisa busoga baba waife kyabasinga busoga ewo matomoga kubanga wobawe ebirungi ogaba ekituufu obudabuda oyambye obusoga osomeisa abaana wagaba dibasare amasomero ozimbye ofubyeku okulwanyisa obwavu baba ozimbye instituti abaana bali kwega ebyomutwe busoga esimye wabudabuda abasoga biseera bya covid ng'ebyokulya ogula ate era wagaba byona byona obikoze yenze empayenta busoga ewulire ndeke muwane baba ni baba kyabasinga ziramu wakani ya baba waife kyabasinga bana baleyo baba ni baba kyabasinga gazisa busoga baba waife kyabasinga niwensirika embeire dogera litoli wa mugaso era wenkulinga kunguma eyongera akaseko niwaise bantu kyabasinga waife ogeisa obusoga butereire ebitongolo birese byatuwa buyambi bwatutasa baba simba nebaza omunene CEO wa daleni mwami Daniel Kitimba webale busoga ekusimye okuleeta daleni Uganda ngetuyambye otumbula ebyobulamu n'ebyobuyondo busoga ebinze endala kyabasinga twegeisa olimu